Onde nga po ngayon te song ras na mga tauran na penwak na kon narakay nusub kinde nga po nga tamero ayo. Nandata parang koroni la meya ya kami uri kon busmak na kon narakay nusunde nga po ngayon. Meron din nga po ngayon kami rin ang mga usinapan doon nila na kainusun sa tayay. Onde nga po ngayon, sina timetuan kalapati ason, timetuan timewa, timerung. Kaya mga nganira pa ngayon tangay na tinga po nga tamero eh. Onde away, saro kung nabiri tabi may suwa. Awara karagi kiririyaran tinga po ngayon, ero ko may American Samoa, mayroon ni Miranita. Ay manya sinadin na kuha na teka sa paperagin tataro. Tamerari karawa, kura po kahit taon daw rin tinga po ngayon kasi mga rukoy na na. Kura pan timewa, timerung at timetua, kaya sa mga penin kain na tangay na yo. Iyam teka tiyaso sina mga nguraya kinna, sibisiya tami mero rin penaro nila. Menikau kiara yang na kundam teka, oro niya na petan nguran tiyaway pa na penin dikis pangaya. Akiaw ko na tiyason kaparam teka, limawa lumiw pa na penindikis pangaray na nun tiyaway. Ay kaya rakani ko, daraan gusto arawe ari matipikira. Amen. Ora gibong ngante nga po ngayon ang anira tepoki Yakobo. Yakobo wowa kipuna tepi mewa na kon tepi mesuwa. Yakobo wowa tepi mewa na kon tepi mesuwa. Aweta ko teka na. Tariu tira menina kana etaku timena papunia ya naoni meki. Owakia napena makuri. Yokonatio ni meka yaro na ane ni kamewa. Kamewa. Kana akia na kunika itarimi temena kiemane mi temena. On kana akia kana iyan teponga ya kuraki. On kana ya kanga itemena ipokomina koia. Kamnana kometirau. Kamnang o kamnanuai. Ang kanakamak yang aniya pay kataw na kon rakataya o tira menina. Awayaron na bet yun ni Mek
kana akia na makuri o mete kai singaia. Erang tere na rakipu pa te makuri ke tioni meki e nairi me te makuri. E te kina ne iei puni karakinana e rosa te oraki nua wate ngai sua. Ntere pa yaki konan mai nging me yonda na kaini mene o akiri pa yonda patana nga tenan pa ya pundi kine o yanang rotaki o yarang me mera te ai o ya kata ia pa tera nang koroyo kanga yaro kona mekina na irone ya ki konan kanga yana mekina nang pun musirawa ayaro ko takantani nga ni rona pa ya pun nataya ya pun nang mera o wana usun de tayane akaina ko pokana o sinanan de tayane ngere ke jora ki rona o imena ira to wana tikiambu ya aine jono te wana tiape anoni kaya wa karawa ya kiam keke o yero ko te rongo ron sinane yo yanang nanokawa ko ya posi ya naini on spati te kangang ya ruta ki ron nasina wa karawa titaru o tek memetam bukin anabubusi te sina yo bukin nasina o watataru nububusi na kon tia so pa nanganak te merurung o ina mekina ni yei pa kura kai kan kia karota makuri yo yei pa inora ka to yang anak yang ayarege yana mekina ka yei te buka ki rona araki bunde ngapong e kauringira pa te oni meki na kiante makuri e punna ki konan ra reinu makuri ena meti amoni meki ya kauringira ikai aron karakina nete me te ta meria ta roi ki nora te ware ki kupera kare ya pun kamarwa kon kaskwaki o tere koroya te ta meria yang ana tai bukin to ware ora ki kupera kare ya kaskwaki nora ilarikin takawai o yana ti to wayo ikarawan kai saka menekanon painora kia ti tameria tamerwe sina taraya pa yang ana tai bukin chora ke o karawa te makuri na koina o swanga yang kana yai pa yai te pa ya kaina no ya na po ke yai ma ti takapene mani bukin chora ke e koroi pa in kapene bukin awaning kani ka ngata ka toto na koira ngaira o meta tai tai sina taraya rora pa aki rari si kangasaki kanta kupera te beri akaina noia spa nagi kan tapen te payaria akan buka kiai saka yo te anua akan taninga ya merora te aswa ne era pa te ngabong ngain kauringa kira ikai ngaira tanon mek ayo te anua sinaria ni mewakina te popok o te tapia yang ai ro yoraki kiro ya rora re sinoria ya kainanwa te popok ai ang kwente ngabong ngai yai rom yai kainda dikema ya kainanwa te popok sina mewakina yo na noni meura pa sina kota te anuan tangira na koi o ni popok na koi rora ki kainanwa te popok tai tabitai ya pun kanga ngayo mewakina na irora ngai ro meta pas ponsi tapia kinira ipon iroran tai na ko puni bukin kainanora me saki kantabe me rora ki irarikira me araba takantani ngoti tireirein te ngapong nge ya ka ngai rai kai pa sipiari ki ngai rana be pa ya ka kinte ta me ari roi yari ari tapia yanga o yanga na tai ni popo ki na kon joraki o na bes ka pa ya ki reiri yaran te ngapong nge o sina po perakin tata tamerari karawas karapakos kai tau ko kaysa mga sanen nung oraya kinamtekan te ngapong nge ya sa taya te aswa pa pun ngaira na sim masaki kororoi o sa pun iya yang oira nen tayo na ko bikin paya kis kay nanoy o sa kita bimerora kaya kay nanoy te ipupuk sibusiko te aswa nga nira kanta niya ikata merwa
Tira no ka aroi rei ba sinaria in bokia ne rora ki kanya no te popo ka ke ko sinakona nanga peira ora arai popo ake sikona nanga na ko ya koraka ke kanya no ya te aso. Sa taya ba pun ngaira ka meta sa kororoi o te meam dapatan tayo na ko. Ngaya wo wasiran tatay na ko ina men namwag o pokiran tayo na ko pasina te meton karawa po to mem kantani nga te aso. Ronia tan ngoran tia we yo kapaya iya nebe. Kapaya tan mapurin kapene te tau teka. Tan kairiri ronia na yayangon kapene akia ayangoi bukia kan kiribes. Ska kwa wate aswa pa mais ka nganga kiska itara ina nuni meaura ina nuni makuri. Mesna ki maninga punung koi kingin pa ini kapene yon. Raka nganga kiska itara. Sinakasukui miokon meaura awarawa kinakoim tangai nei. Ara programa ke sinawakin ara makuri sabun kaskui na ko imteso. Kapaya ira kapaya tanora kapaya te nire ngaya na wakin akanuan tangai ne nam studio ayo rona ne amena ira dikina. Kakapara yara pure te aso sa kita umatam makaisakira. Pai kaya rakani ko daran Kristo ara were metibukira. Amin.